Pero timbia e hoia com nossa busca até hoia na nos pianan. Pero vou querer agora que vou ele hasta com 70% de desconto. Aldo acaba de receber uma coleção novo, seguro super especial para Dia de Mama. Uma coleção llena com color, classe e estilo. Sapato não super trendy para den dia ou à noite. Pumps de charol para uma noite de cena ou color mais suave para light cocktail night. E tas não cubo por combinar com ele perfeitamente. Pumps de charol de diferente color e para algo mais simples, flats. Bailarina que te donabo e comodidade máximo e te dona un look menos casual, neaci combina con handy bags. Color na pastel te donabo un look mais madura e clássico. Aldo acaba de ganhar wedges de diferente color e estilo que può por combinar con una taza de material de cuero e detalles de oro, assim abo por mix and match con cualquier pieza que abo escoger. Un estilo más fresco y tropical, pero seguro, trendy, ta e flats nan aquí, que ta bien simple, a un ilchi mediano, haciendo bo fabuloso, pero cómodo, unda cubo vai. Maneretas gel aquí cubo por combinar con diferentes sandalias, haciendo un look fabuloso y tropical. Aldo tiene una colección nueva no solamente per dama, pero también para caballero. Y si bot un caballero buscando un regalo para Dia de Mama, Aldo tiene sapato deftig, stilatos para mama que te encanta vestir den style y segurtas nan como por combinar con cada sapato. Stilatos, sandalia y wedge que abo escoger. Y ahora bonus pa e fin de semana aquí. Aldo tiene descuento 70% riba na colección anterior. Provecha!